Pamirsa pengarga gula pasir nyansa nincap rau mangkin tur sampun munggah ring wilangan plekutus tali rupiah a kilogram. Sios mal pasokan komoditi gula pasir taler mewates, utamanya nih soroh gula pasir sane bedaging kemasan bermerek. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo Bali Anagung Agra Putra Mausang pasokan gula pasir ring retail utamanya ring lokal kauningin dahat muates. Paket tandani Mausang nenten uning napi ke kahanan puniki taler ngelimbak ring retail nasional. Pemekas ring soroh gula pasir kemasan bermerek. Pasokannya nih kauningin tedun kantos ulung dasa persen. Asa puniki taler gula pasir curah utawi kemasan sederhana pasokan kekantenang kantun memarki becik. Nanging arkannya mal yening sayang sareng gula pasir kemasan bermerek. Rauhe mangkin ring toko retail modern krame sani numbas gula pasir bermerek kewatesin. Wantah dados numbas a kilogram. Anutin saking data harga pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Kota Denpasar, kauningin taler pengarge gula pasir nyansa nincap. Kalih mangkin sampun munggah ring wilangan plekutus tali a kilogram ring sawetara pasar saneka selehin oleh disperindak. Sadurung ngerancing bulan Ramadan harga gula pasir ring pasar tradisional kantun 17 tali rupiah a kilogram. Wartawan bisnis Bali Nguningayang.